Yo, me didn't Naya Amene Odikan na asa na metu aso no. Mechi ami kurowura na painti nana nansa kurowura nyina kurowura epeja ni mu nana mema wotini kwa ene watram ko nyina afa ni chia Mr. and Mrs. Asara ena me wura Bishop Freddie George Godfather and Daughters of Esther does me transformation in a way we are say wash in CCM which here when Nana Jana Ufi do Messia. And I'm not sure that woman coming and be my so and she be one son and me free Mankesim. Hey, Mankesim Edumazi. If you do Madi. If you do Mazi. Concert house. Atasi. Right. Okay. As this year, me what tema? Okay. Come to 22. You, Nana di idea when. Patrosi. Nana would idea. A Kunfi Atra. A Kunfi Atra. The one that you Abrobe factory, no. One district, you know, Yenny first the whole Ghana. Oh, okay. I think it's our factory. You want to walk. Oh, okay. Okay. Yenny about shoddy yes will be a any shoddy baby. Mama, and I him, and I pay out Pachoadaroma enko. Yo, afe enye tutu nkwana me fi major na fi tutu na tutu kobo tutu nkonwa fi ho na me fi na me nanso efi asese so ahemfi nti na say me na ne major fi nyina no ye fi nkonwa fi na ba kama ba kwasam kakra actually nyakwa adu ko school kakra o ha ne Amene ohimia krum English you. Hey, and you can for nyina and chakasi e koma nyina. Okay. Na school na fe what can be say informal education. I who hear me pay me na bia I wenya ne baby ko even though no ye education is or your broadcaster no your bribe but now GBC. One and Ghana man we are seeing na so tete me informal education and see and also any about my education. And I said, if you have only a share of experience, I prepare na ubi school na I prepare so and I would decide is a bit too quiet and I said what was so there were had drew a hand now what was so there was so if I said only a share in all right. Okay, meto so akoso me obi aware for say na medical aka no. Me san so manage miwra oye bishop na Daughters of Esther doesn't so and so me na me ti say ku no. Me san so adwuma mu so me manager so e wa adwuma mas chef manager. E wo him from UK. So okay. Enti Mesanso ye global organizer ma transformations 108 na efin so nia etwa to amini ze bi besan abeka yankopon pa mesanso ye nkoso hemia eno mse mfie bieni wode metena so enti na nyuma midini na fi mo frabrem na meja na mena wo sha ase ne yanko yentutu kwan anko London, Germany, and I see US and Uncle Fufra. Or the uncle Akura. Wow. A cry to dump him near my crew. Wow. Now the uncle. It's am I young? We are so baby. I didn't be Shaviano, messing a sang and to tear. What the my and I miss also or pa, Miss Mewo say, Monsieur. And you know, I say, how can I say, if you are dona? Mean to mean do. And so meaning ho akade kakra. Okay. Na but nana ya shawa as a ombre nana wa breda cause I say you wutu sikam ta say obreni hu e pese hu say wa breda bread mean to mean ka say obia amreda. Okay. Obia is how o measure na fa bre because near me bre no ere nya wode. Yeah. Near me metumi a sustain no but you find chairman of profile me different because if you higher na feel free na heading e bia wo wuntu me inti bread make us obia bread. Okay. You inti e bia obisa me
question potin bia na bi akoyi e de aba nti ekoya e bi baba brother obi abre okay abrebe na ukọ free hasi ko to school ne so UK our age that's 18 years 18 years but UK time na you cover all the time okay so how na ukọ to school so bibia ho so na ukọ ware ye okay UK wana meko ware na meka no your my 14 obi was you my 14 nana me pacha wadaroma nana wo baako 14 ana sese 11 fostered you to make a win na bom say mema ebi wo ha ya adopt ebi wo ha ya foster home okay and auntie shout out my man and last time was my born dinti Marcus Rachel Theodora and Lydia shout out to you all okay and we feel was some casado na sisi adam wa feel okay nti woni won buy na se weja ho na sese ya brabo mu tesen wo hwe time a wundi hin na hwe sese na yedi wasi hin na ekose abrabo mu tesen ahendia edeng nana no mayade intamefira kura wo hwe ayede ayede pa na sika so wom nti obi a wo be ho hemia bia na ohene bia na fasa ni di no fama no enda form na obi a haw eye wo haw wo de betu ani okay nti enye easy sa na wo sanso ye nhwe so de ama foforo nti kan abrabo na obone de untumi mekai anana sai call se ade ho ewo akropon wo se ande fina record wa wode won di ade wo se untumi didi wo choba bi nti nyama bi wo ho no ma untumi anya te se kan no okay se nana anka wo fa ho di no okay nana wabre ebre ni mu di ye hi eno ye pesi hu se nana bra because you show as a was can get a repeat ye pesi bra wabre only in chair experience so what I say me the second picture now who say me wealthy are you wealthy is how one measure wealth okay wo me to nkonwafi ebie ni nyina nti me wo Ghana cultural values okay and a Christo because as I say so me di mishana yawo a Christo fun and yawo yenenanum ho nti I am rich and wealthy in that way na ya can say sikasema eno na pe dudu bebre nkofo adwen koso kan na dia nka meka say middle class for and anyemfo baby escafo ko odi ya shawa ye besen odi ya kwakura nso a ye besen just down to earth okay nana e kwan be na afa so a ukọ UK e obusuani bi na de ukọ ye ana say ye wa na ukọ ye challenges a wa fam e wo UK no ye pese oni ye hye me de metumi aka say nyankopon a hira me okay na meja na on Ghana wis na ye adwuma enti no ye hye nyina time bia no na ye ko holiday na ma me so e wo ho na Charlie essence na misha a wode ye kono obroni be say you don't know any better nia wo a wadi umpanyin fi so a wote krom ha na wo ba nia wo be hu say challenge no me no every nye challenge mama okay say wa mu no ebia wo nye discipline onye obrefo umpa adwuma oyo kwadwefo wani batan esanse mpembebre na ya kase mpese me kwabruchi na nda form woka wono orinje ndi esanse wote ha no ni awpa emre awpa na adesore ehon nso de wo ya 1 minute late pe na won drive I drive kura traffic to me chiro na ba san kodu adwumam na abufra bi your manager now supervisor and all be kasa every now there and some of the challenges are minyan paye mintai go Ghana fum
Enti bibi ana me manage council schools baako. Na mama bi or Ghanaian. No baby same ade bi a onye. Now I've always liked that say me personally now I like to develop myself and obi o woman chen bia mpese utumpon. Enti mama me hwa watena brochrache nso ne honam ni na nkwani. Enti me so do it as you would have done at home. Mommy find or finding it very offensive. Say me ya kuma na wa banama kan brofu say on kwaye ne sani anka obem because na me ma wo ye NVQ level 1 and 2 na me pese wo tumpon. Okay. And so sa brofu say brofu bi wo ha ye kan wo krom ha. Enye sa na ye kan wo ho. Sabeka fra obi kura PhD wa ha. So brofu bo ho no beka wo krom I ho ka krom obrani ba bisa say then now what are you talking about? Exactly. That language barrier so me Ghana for ye adwuma how because enya ho na me no bebo asiri hehe. I don't miss business with pleasure. Enya so say I would disrespect you but adwuma me bona brofudin ye pue kwa boncha me friend sisi because no cross an you kwa pin. Okay. Nti on say ye wadwuma ma I treat her differently than say yeah babonti na Ghana for they find it difficult na young current experience and me run and me face pie and saying ranting na mabawa umbashe wo migrate eba abruchi so wo bepa dwuma ayem wo ba wo say it's an entirely different thing altogether. It is one of our biggest challenge and me yaw se meka say edum pain bi so a na say manu me hu say nanka ye de bua wo esan din say and the culture difference especially ni titru ne work ethics say aha no tambia opebia na akwadwuma na okoka pa na wakodan nipa boni Inti no ye challenge kese pa ye face for the past 2 years. Okay. One wo fi ha eba nsem de bebre ba mekai bia masan akaka. Na mekai one of the challenges so me was a racism e wo ho pa na me sha na papa de yanko Frankfurt some be kai am bi na Ghana ne Germany na wo bo football match away na Ghana ya share first yeah okay and I'm so was share Germany 6-1 yeah I was so excited now my first time I got tramumu I was Frankfurt yeah now Brunibi was very racist towards me and it was kind of shocking but it's an mission you know I just forgot about it because now you kwako Shagana for our my real inti yeba say racism I wo ho atun try but English for no I wakatakata so kakra inti say ebi ma wo be ye wo wani so my first experience of racism Frankfurt. Oh okay na me face racism I wo na adwuma mu so experience necessary to see adwuma wo UK adwuma de Saudi abrofo so won pe ehye wo menase okay and so because what say when obrone require make sure so wa bona mane da form esan say me wo nimde ni na mani jemadwuma ho medi na mpacho eni die mu aso ma me wadaroma ebusa for me pamocho number na e da screen ani no last number 47 no e WhatsApp nko a me pacho enche ye de call number no e beto mfimfim bu se me phone bi eda ho na wafra no yenya mbie phone lines na ntum ntimi so ya botre na tie na abakwasem no kakra ya bin sure ana wadaro ma yenko I say me transparent honest me time management today me do so pai entino one so ebu o ha won padwuma na won se me aso na post no metumi because ebu o ha me yare kra because ebu o ha me no one post me tumi sore ko cause ahemache no
ma penesa wompem nso metam so ya na ma sorry de kwa ensan nkrofo bi redan me wonya adwuma ma me so woda me pevuro so enti ebi wo ha na wo de wani ato na wa sorry edeko na no na ya me pese Ghana phone member fo ebi mu ati asese wonya adwuma bi asomu ye aya wo se adwuma ni Ghana na and that the minimum say be our bro me experiences kakra manya ene say ye na fofo anwa bebi adwuma mi akora nso ma bebi bi wa ha okay ama yen sense form yen life savings nyina akwai mi huni say dodo na epa adwuma wonya wo beye kakra bi nso na won pa adwuma ye wo pesikantam na won pa adwuma ye sana ya wa kwantum no mama yensa asifom afa yempese ye be ye hwewa esane se ye ni ohwefo wo be wiaw no wa adwuma no egu enti me last experience nso a minyan I wa kwantum ache na was my early 20s we ba holiday e wo Ghana na me koi back na mitu kwanga nisisi machi mempa mesew mesesa duve mesesa bibia fresh sine be ya meba na empa na fresh mitu fia mesesa me ho miguare na mekoda so I'm finally home aya me yawe me so oh adenti na me hu obi man so say I am home because of frustrations I meba krom ha me nyanti atombri bi na me say Ghana de me see hebio panso na Ghana I feel because of experiences the frustrations unya opese o ya de pakora ma minya na yakopon chade mi hia me wura ono na kakra wadi code me ama in the when ya saka ama hindi kura meja tu na kabaka say abosom sam na kaminje nti sometimes life experiences minya no more okay ewo krom ha chen even amanone okay nana o share experience na oba Ghana ahindi sem ne koyi achiami fu bi didi wachi bebi abekobia na abrochire de entisa abrochire de aye adwuma sem nko a to her experience na wo Ghana eni abrochire na sen na ohono Ghana de udi ade a wunya abusia okay eso mu ne adofo bi mu so eso mu entise eho o dress krampa you wura ni ho a onkoya na ese wo de bo na funny enough wo yi mi asuti say what me be see ade so no me kan wadwuma obi ehum ya up to now your royal highness wow they do recognize it okay they do recognize it na adeba kon the Ghana Airport Authority me fan to anyum kakra ya be kura no na wo pese mi yi mempoboa na me se me yo him ya me yi mempoboa profanity ase and they respected who I am unlike me buy me kosunyane kotoka terminal 2 o ma me bro mempoboa for same routine o ma yes so was searching na so sunyane airport for me bum we asemam wo ya aden sunyane yefi sunyane ayereba o twe me call side room cause who say me yo him ya me pomanka eho enokran eye thorough search na was searching me so what me kwahye kokoam na wo ye enti me experiences ni bi o ha here and there to mesra Ghana Airport Authority mama yemfa nidi emfa maya ahemfo ene ya ahemiafo esane sanka ansa na president beba no na ka ye na ka yebuman no nti won fa sa nidi no emfa maye wadaroma wayo ohemi na wasa yo bai emisa se ofwa awaredo so naturally obia bia emia dodo na wo wani enje okay say won wura no baka akofobia foforo aka won na fo a me mefo aso ni say mefo aso dan say emere matete won fichiri enda akofa yi no akofa yi
na mu sanka obia ayere no benu ana baasa enu ye chense wotetare dan ho na okwa because unim yare a ewo ofufuru. Okay, tinana wadaroma ofua aware dodo so wo ho edipane afua so ana pacho so mame mena na bema me pacho de na nek wona ni yadwene ana wona me yadwene wona ni yadwene wona ni yadwene pepepepe pacho se ni se hunti a wadaroma Nayas nana ebu nkompo ko yechia abra aborofo ne mba yekurum ha no na ye nananom ya de ewo ho okay enye sebi wo mo amoti akundwa so nko a okay obia because na inkrase no ejuma ye no be ma no ne mba na onye so ne oba o mba na ye ejuma okay ebe pemende da so koso okay enti se be ma bi wo ho na so ono ankasa hwese ne ho beso nkwala na obeware wo mo no mba na obefa wo mo na bibie no wesi ne kwan yeah bibie no wesi ne kwan na sa ne san huntia na ya smith na he me ye adwuma me hwe me mma na se obi nso na mabonten na metumi ahwe na mabone bi aso na busu aso ade na esi kwan yakopon kra be ma wanyi ache okay hey o wari dodo a me be ma wanyi ache Solomon yinche David yinche ye sankofu nya na o mo nsum Kristo o ma metu Kristo but ni nyina no yakopon no o mo tena ye so mami ka semi wa ha Roaring time na me ko kwan so ma me mangasim for do bi enim se ye adwuma ye gare adwuma okay I gare ya na me ko krokitu e bi wo nkwanta wo wo sai e fo kele okay satam edan me hu dan yo me ka se sa net dan na ye de nwura guso ne bi ye de kete ya se ya anwrafo mu ye na ese ano sei obekọ papa na yere miensa no mo da sa dan no na me se onya se ye se okay osore ya na o ma aso ato mo kon na o mo ko bush okay bibi se papa no do be se fo ye kesa ono ko betumi ni oba ba kwa ye mana ye ya tinkra ha so ye nkwa ye peduane di nti ankoso sa wo hwa ye te be ni nya duane di nti awale dodo bible nti awale dodo oh okay ni mo koya obefa so a o masa nipa no keka wo mutiri mbobom no eni na ya na ye ntumi enhwe sa de ne ye na ko fa sa problem bre ye okay na as be manye sika o ma mba bidi mete menye sika me wo girlfriend na me girlfriend me girlfriend be ma ni nua o be ma ne maami bi se me bo ebusuya no yeah but na unji ndi say obi kwa hohihie mu na pese o supporting in BBM o betimi a supporting without say bi abeka che ni ban say me pew because of ne ho akwa hohihie mu as a chinchina o pese use ufa kwati kwan bi so na o yes ade na yes eno ne ye bone okay eno ne ye bone okay say utina hoi ebia wakonwe ya otimi me na me team akonya no so de efe free papa go furniture o pese o ba show no so na me na ya so pese o ba show so ma me no ndansa na mama eno ne ye bone yenye sa but ni efuru nipa na ni pem se me no betena ne de bone bi enu because bible no kra mpena twe wom aso ni obe bible he faside o de ye beka wa so me de tiem okay se ewom se oni oba mpotena na se wan ware na ana akona ne papa so wan wasi kalisika Leviticus kalisika fe joba ne kwan on bible ntie mpena twe okay yes so ba no ebusu so me mpene ma wan ware na se woni na danko ani nti no o se o pe kwase ebuo o se o joba ne kwan ma ne ko na wo be ma no so fa wo kwan ne yankopon tumi hira wo de awokọ ye bia so ba nenu sisie na ade nti ena yakofa abrofo mbra ba se wale ba ko pe na wale ba ko a bi se mba na aka ne se mama obe me tell me wo mamba fo me baba penin ma catch ni se so kwa ware na se bibi sa to na blabo mu a e ma ni enya ya ware no ko so jaya be ya wo ko no kwa ko se akoto ware me hu oba bia we jai ni kunu akoto ware so me ensa pen oh okay ni kun ko ale bia be ka no no hu o se on penin but o jaya ware no ko no koto ware me ensa so wow what nonsense but ye kan kura ni kire yen ba no ana yen ba ni yetete won mo ba ni so ye nananum culture e ya de e wo ho ni akofa kosi broni de nda abrofo kura ye se manyan wale mienu ba ye se o se yen ko ye gay oh okay
What I say? Okay. Uma shembra man so ukọ ware akoye wedding wo. Asolufie fa court ko sign na ware baako. So nipa wi esen atwa mo aba say oba to me ware oba be ma to me ware be ma. Dika ye jai ye na yesi be ma bi antumi ware mienu miensa nka sa asem we nka besi. Because man be bra ye stress. Okay. Ene ma bontin. Be ma bi ni mo no ono wo mo awa. Ye nhwe wo mo. Because asolu kura ma kwan say ware mienu ware miensa. Nka samba nkwala bebrebe o mo na ma bontin ya wo ma ye nhwe kensi. Because e bia me obi bi ni obi ti aso no ni na. Enam say obi abehu ba bia ebusua wo fi na papa wo de ne ba ye. Okay. But because asori na shemra say wale ba kunti onya ne nyimpe ne waja ne ho. Okay. Nimpe say asori be bom ya sai na akotwetro ba ne bo. Enti wo pese wo kire say me na pese wo kire say niema e koso ne nyina e free Christopher no. E fra so e sorry ni. Okay. If say intiti ya omode man say ya cash wadwum say ware na kunko ware amempene. Nti atoso oba ne tirim no de nam. O ze ne kunkura ne obi ti ne kunkura front obi so me say excuse say me ko adwuma na ma fa obi otimeru emu mehu na mama ne left. Obi aka ka kire me so hu so obi ti me car front. Hey. On found na me dey. Okay, yeah. Obi aka ka kire me so o ti car front. Oba ya no ni nipa ne kokon. Me so otu ukun ne car front. Ba say entity ho ho na adwen wo ho say be ma no tumi wale be ka no ho a minji ni so we yesa. Ada ne ye Christopher dey say we wale mienu miensa ye bon. Ne Muslims wale what me be say aso Muslim for nya me nko. Na so ye Christopher so nya me so nko ana. Nya me nko ana. Bi ye na nanam na ye ban e ade na wo ho e be ade be to aso akopembra ewiase ne besi. Ti me tena hey. Me bag girl pe ni maka che ne say me mpe wedding ma no. Okay. Obi sam say why? Na say wedding ni be mu a na say ware na anko me nka say ma be ba ware nko anko ye wo ba no obebre. Because before so obe kete wu je ya ware ani mpo no enya ade obefa na easy. Be man betumi atu afiri akotene kuma say akowale akowo ba do wo ba bi say do ba betumi aye. Untumi nya nti de bia say na mani sia emba na ye sofa to ma ye njai say ye be hye nipa chincha te say kokot ko ware na ochine bi ne say aware ne nya o say mitumi jai nkobo mbra me ntina ware hu because of heaven because of asori o say mitumi jai na me pembe bi tina na ya short chincha say me nja ya ware tina hu newu na wu sa ware wu sa ware wo mu okoya heaven agopon de be chew Dabi on hwe nyame on hwe yeah tinno me bi wo ha nipa na ye nipa nti na ye hwemra te say ye hwemra no na se mra ne be ha nipa wo se ye tu sa mra ne em se o handi ne ye na na hwe ne andi ni ameka so se aye ahemia ne ahemfo asade me enya ma Christopher no nko a esane se won na abrofo agenda na akoye Christian ba cho obi phone enti sanka ayade a yetumi tete ye ma mia no se utumi kwoto aware so obi so tumi beto wo de so na mo ni titru ne mmarema no den tete ye mi wura ka sei sesia o se ne babia na mamarema na a wo around you den tete ne de ma esane se emra da ho unko ware mi abie na unkeka wonti wo wankasa wonya asomdie enti emra eda ho na afa ye hwe Christopher book ma abra hega ne Sarah no kra no kofa na ba wade ma ni wura nso to mbibi Sarah kuri yara no se won pa esan ni di ahega enya ma na wura ene Sarah no awade ka che ni se sanko na kwahye o madam ase inti ni ono beta ware so no dey need no de rema ni odikan no eno na ya empem bebre nso merema no bi asabeka fra esa ne so berema ohun no ho ono ankasa onim ne bankum ne nifa obie bi obo ano na waware na afa wasi ni panyimfi so otumi de nsa egware na chinti no se sesi amekopa obia mi ankasa mekra pe no eho na de nsemba inti sabeka fra se we obi a we ankasa asoberema you don't know your mantle you don't know where you are going and the we are oyire no akofa na kanso ono na obo a ma ojetiri dia na ni bebre nyame sha na shori bremu kakra seconds e maye ye bre ni nti mami fe fi de kesi so na minchia ahwefo a ehwe sabre me bibiara obi ahwe bia nyame nhwam se abrenya na ibape monje ofo so na mesta tie free ye bebo mu ase ma menana yema
asamo kan e fa se wo bebie adwuma e wo Ghana ha no e no kware wo bie adwuma wo Ghana be yi wakoma mu nyina se wo bie adwuma e de amani padase ne se de anka wo de enka ye ne moaso because obi asori adwuma ni Ghana na wo bebie adwuma be wie na wo ma wa form as a worker no wo no kra ne pese wo nya sikanse wo na wo bie adwuma e ya de ye wo Ghana ha pese e ye niam a ekoso pa yade aye nyina ye wa nti yenim ne ekoso because enke ye ya so bia dwen ho ehun se esese mitimi bie dwuma na wonso wonya bie di ama bia wo mma bia wo na wo sre osi jai sre no ana wo ya de bia na enyo osi jai bra mem wo dwuma ye nenso kodu dwuma mu hope ehɔ na nakanka bensem ebesoro okay wo said you ne workers for ni bi mostly bi no ho na wo mom de bia kakrakra de ni jai okay sani won ne workers for be kasa eden afen so wono a pese onya ne ho kransen nipa na wa bi adwuma na ye basa eya okay ye Ghana for so what sa na bia wo hweme a ye make sure say ye be jai sa de no obi wo a owo passion ne say obebie ba because of agunu bi painting no wa hye na ne me di be bia e be sa de ne me a me di wo manum wonye it is ye tesa na yenhwe ni yenjai na papa so nananso ka asem bi na asem na okan ye no meka kire ne se o se ne ba ekoware a obeka kire ne ba se wedding man nye na emum onye engagement na no de mesrew bo mu asem ene na pia ho de ma wo ba ne nya wedding no ni enti ameka se ni enti ameka se ne ba ne nya wedding ne se nkwase abuonti na wedding wo nkwase abuonti na yeye wedding ni enti ameka sa ne se ye wabusua bi ho akọwawe mu me manusi sumina so na ebia obema to ana se obema de ma me use obema no bema ne free mu no ho no ne ye be ye oyire na yaka de ejapade ni duru ho apa se wo benya bi ubonse kuma bi aboaboso ubonse maame bi aboaboso me bei woni mbra ma brebu ho kra na nyoba ne ku no ne yesua saija wono wona ukun no enti ene pansa wona ukun no se japade enti na ukun no beje japade ne ne ehwe edan enti na ukun no beje dan ne ne ehwe enye cars enye wei na so bekom obia ni ho asabe obeware ne tamfo eno obia ni ho aye beware na obeka se ya ware me enti esese mikumiku ana mikumiyere na me fe japade agisabe obia na adwumo ha nenso okoba ne saa na akoye twema mentwe abusu amanso we twe ne ha na ebi na munduro so se de ebekunkumo bi enti ni ameka ne se ni enti a wedding na wawe ne baaye no se eno de eba na se waye wedding na ye komra ye de famra kwan so eme ye hu se esimasi momi en check o ye engagement o san ye ne wedding ai e wo mram ya san witness for wen wo mo so asan na mo ho ane okay ene o mo hwe lo time mo ware ye ene se o check a ejapade no se bi edan wasi tu a ye bechem okay wo abusuan no wo yere no wo ne wo ma mo mfa sei abusuan fa sei enti eno de mesre papa wo do wo ba na amane nye me nkase bi a okay na hima mpacho brem check ha bi nso menye wedding bisa jen ade me yaw a ye kan say why engagement onye wedding enya ware okay near friend engagement yenja aka ene ne ya mamre ne ya ye aware na kasa okay it's our wedding yeah that is our traditional wedding but once I'm sorry that is their traditional wedding utumi ye wo ware wo wedding no wo fie na mo ahye fie atare bia no makọ registry na wa sign wedding na edeka hunu na edeba emfamfa so di biara enfamro na eni nyina sam banana se wo hwen so so na mafoe na youth ya bayi untimi meware yen abra wonye ye wedding popi na chese refreshment na chese ahofa mai afefa ye hu se na wo ka se edru ba bi e no ne ye ka no e na me chrew na ne sabika fra na sa onipa no sabika fro na dream ndo ye esanse se me nkoye wedding popi na ade ba china me ni aduan a metodi ameka se wo ware me wo sha me so aya me ncheche niema wase na meka che me brase I want a small wedding with a big marriage yeah nyame kana nyame pache ni se adenti na me moba me na mere shabrabo ase foforo mama maduan mama munnwom amode betwa mo nan ase mesa so nchamade eye kan hunu me na sesa mo cheme ade ne enhye mabrabo ase
me fi England okro ma me mentra me I almost show kura almost show bo show I say what can so no be we fi abrochi now say one child it is a trend and I'm say that is also my trend. So if you don't have a strong mind you follow anything and then you be in the ditch. Now for what ko shefie enansa na ware na gu intimesra mo young wedding in engagement and they are resesano ubi akọ registry na ko san because near the mu your wedding ye sanya wo kire mu yete wase asensan no yende wo ba fie na yesensan sada na me ye me wedding wo fie nti sesi am sesa na engagement bi o ya ware sana ye ware okay nana ebusia ye number no na egu screen no eso no de me foyin ya me share atare kokko no eda ho no obetimi afre na wo de wadwen kire wo de abre anaso say ye number na last number 47 no and so fa wadwen kire bia fa WhatsApp fa brain enchia kese enkoma Westlands police fo e wo ho nyina Nyankopon koso onyam kese pa Mr. Brakwa Chris just Nicholas Jimaima wo mu nyina baba malama ba so mu nyina Nyankopon koso enye omo kese pa emmame papa ampacho wadaroma sister na me nua bai na asem waka se wanye nkwasiebu nti na ye enye no kure okay kanya ha ye ya kameka na adwumundo okay me kan bia medina tem che kameka na so waka bi sorry sister ma min ka bi nchiro se yesi woni Ghana hamra wa ha se woni ba mpo tena 4 months ne wan ware na wo se uja ne kwan sa na court ka oh sir yeah nti nye wedding na abaye na o se uja oba kwan yo enti na o pese o kire se wo de oba kwa etwempna 4 months na se won ware na o de ne fa kwan bo no so do court obeja ne kwan oh sir hamra wa Ghana ha aso unim lawyers minim lawyers we woman number from bi ne bi sase me boy ye be sa betena ha bi be kan wasem and then I wedding no ananka wa hye no anakoto sign no be ma waware no eya aware se me baba me jiwa petition one bottle na mpacho wadaroma so ma me kakra yeah hello wenti enyina so me na enko se me jiwa petition one bottle se me bani me na me waware enye koto asem eye mi eja aware yan wale wa solid dem sofu ni aware bia sutumi oh sir sofu bia ni aware sutumi ba se tumi ni nyina se ya papa na sofu no ntina wo ko sofu be bia say na papa so mame wadaroma seconds ya me papa yenkoi na yemra me na project na wo pese wo de tete but e be bisa no project na foforo na wo ye no sister papa so ye be ko ye chia yenko bi say na nan mo mpenim fo se do say na ye wedding okay but woman na tumi ware ade so ba na be waja na se be ma na be waja but ene nko court nko hwe nya yesi ye ni bia ye wale wo court achekra 3 years na wale 3 years e kwan wa na mpacho so mame wadaroma